so bebre down no bejo. And mama ya bado so bebre down no bejo. Mama ya type on the end. Tell you benya osra ni mind. Onya me did me be a yes we didn't me be a hint. Onya me did me be a yes we didn't me be a hint. Being down where I can be boy home. Being down where I can be boy home. So be Ghana the Shimaima Yamamunina kwa baba Sompa 106.5 FM Accra Ebranson say the Ghana today ya the Bremo Ghana today eye dwumadia ye hwe ensemo ekoso Ghana nyina ye call social media platforms ahodo online portals website ahodo newspapers abegya so ye kan nyina bom na ye fe ne Ghana today trending stories ahodo a eba ni nyina nti se wo ye Ghana ni a wonye oblivion efa enema ekoso wo behunu se de ekone ye kobonku ana se ye koni fanti menko studio bi na mema akwaba mema makwaba women power ze maybe re de correct mpacho wo ha na wo ha bi badwa me wo se wo aso wa ira wo kwai bi sa fom kwai wo na mo mi wo se wo batawo aso batawo mi na mi se ene no hagea no a obedie no a na me se ya bri na ni so a wo mu bia won tena no akosia to ka se mo hagea special ka pwedi mo ni so bri wo se just Eti ma we confused. Se mi ni nyina o. Se mi bi nsi o. Se mi nye dey o. Se mi fa kwa no how you can confuse you. Women power me mo akwaba. Brands to say someone ekoso Ghana trending stories and then ma ekoso online portals website and newspapers abegya so nyina no ye kakai omanfo wenso ne bra wo betimi de wadwen kire efa so obi di ne birthday wo odofo bi ne obi di ne birthday Sompa hade Sompa Accra time obenya kwan aye be kan ma wo na ye Ghana today it is a wunim wukunu bi wo yere odofo bi o colleague bi oba bi di ne birthday opportunity no anie na wo de aba na ya kama it we ne bra obetimi de birthday greetings ni nyina ba Ewa Sompa 106.5 FM Accra. Eye Sompa 106.5 FM Accra. Ena eye YouTube nso a eye Sompa FM live. Etu betimi enya wo YouTube, anaso betimi enya wo Facebook. Ni nyina live sabre ye demo clear. Beshe Akosua Kodie ne mesh bi a wo be se konro bi a wo bogusuo. Ene na ni kokruwa bi ehihye mu. Na behwe African way bi a eye Adwoa Asare so abodete ha enya sam ketu akora me de makoni fitaati am confuse me de ekire ho fitaani fitaani na me de abom e basa runs for the say na esa no ma colors na bo afra ti ni nyina aka ho eti we ni brown so betimi aba na ode oniema nyina aba na ebo 740 pepepa and ana 720 time e fa course no e ka be first time na and I got some for and there's some betimi akome ebo 720 no so pounds medio no na mo so mo wa chichini benche no na e bie phone lines na to na mo so mafre eti number na kire to ho enya bo 720 na mo so abem 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065 0260 196065 and answer 0260 196064 and no any lines are ye ebe ye adwuma ebo 720 pepepe na wonso abanansa na mema Akosua any adwuma de wo mo trending stories no amame no memfa birthday greetings bi say me de picture cross and day Ransford we a special birthday greetings free me ankasa me papa ba ko ho Professor Joseph Osafodu or a clinical psychologist or can youngest professor say what Ghana how come up our professor no 40 something years no sir and now professor na yere ya mami mevi safo edu ono so edi ne birthday we and the picture na idea to na ha eti ma Mavis
enya sam ketu e si ma Mavis e na wonya 50 years wow akosanza ma me no ho fa wo de ko Facebook ko hwe wada ho no so on fence su no wonya 50 years na wonya 50 years Mrs. and what kan ho so yi what can we or man so bebre so kama what be fruitful and multiply no why adwuma gunachi why niam gunachi oni Dr. Professor Joseph Asafodu omo aye niam pa enti Church of Pentecost East Legon worship center ho na Professor Reverend Nidi kan Reverend Professor Joseph Osafuodu say nyame dibra ni di kanti Reverend Professor Joseph Osafuodu ne wife ma Mavis Osafuodu ene wanya 50 years enti Church of Pentecost East Legon Worship Center wo mo say yemma bube say jubilee celebration kase pa na where say free wukuno num say me dey ma woni Ransford Mr. wo ye twama me na me fa nkoma me do fo na chrokrata wa chrokrata hey we love letter na say hey Adwoa Professor there, lecturer, we could there. Say romantic rhymes. A message from Reverend Professor Joseph Osafuodu our dema Mrs. Mavis Osafuodu was say, my sweetheart. Shall I say? Mavis I say my main kind message, you know. My main kind of boko, me mo bi anche. Bro for no the man, my main kind of pepe. Who be so baby was that in the picture na me dia to 50 years obey mo fe. Yeah, 50 years everybody my enya come say ya. Oh, me. Or say my sweetheart, Mavis Osafuodu. Today you have moved to the faith floor. Glory to Jesus. I thank God for meeting you and for using you to add a great value to my life. Your presence in my life has been so much of a blessing. Thank you, sweetheart. As you turn 50, I ask for great grace and blessings for your life. Keep enjoying divine goodness and health. Happy birthday, dear. From your one and only husband. From your one and only husband. Kwame Safo wama wamfa only no tron no do say just say only no me give you account e wa ba je no group akope e say akose we the tricks no who say bedwemu de enim say Reverend Professor Joseph Osafuodu there be but was say from your one and only husband Kwame Safo yes there's a woman different wow Kwame Safo hey na make a prof in the building prophecy watch it from your one and only husband Kwame Safo ye dey hu na ja prof ye timi ka ba wo yire de yeah on the betimi abon ye Kwame Safo e bi kwa na Kwame Safo ko bon foforo bi Safo enti we dey your husband Kwame Safo no dey birthday greetings idiama Mrs. Mavis Osafo edu nti ma ba bia wo bia yenso yesre nya me nhira ma nkwatenten ni mpomden bo hira wo ne wasefo nyina wo ma wukunu wo fie wadwuma wo na bibia nkoso wo so ye omo mo kire English no anti brofo and brofo yes ni kunu ye clinical psychologist no oba no so ye brofo maame oh wow anti we ye clinical psychologist na we so brofo miru na Asia as you for because and I say amen yeah and until we birthday greeting back but dey Akosua shall say a story be na koso social media platform dey na woni akwakobo so oh social media no so de ye original po or trendy okay say was nkane ano ye wo 2.6 days pe se bedum wo anti onu ma che fridge mo wodi ne nta any ma punch Aponchi bi cool ni Christmas that is December and me chicha ni kakran na mashisha na gum etimbe line super na yi ba ko it is the okay the person me ko kan nyina bom na me de nkwan na asase no kura wa dum ya Adwoa se we ba me nya na mo are wo ko ntwe me dia na so che na so e be gu free ma say dia me and the price me bremo ayi tachi my bayire oh wow Kona ai tachi mai bayire
obapa wo free techima eba no and or the buy and I'm say I want to buy rem and he will to buy it buy it buy and covenant me could dear say dance and mama me maybe it so me mama more mad the phone et me ko na me bo enra me bo buy ram pesi no na me chi enkwansusu ha ne nyadoa no oh wow na me di ko bi tro so na me di me here no and I'm say by the say me di so what chairman so be chairman so be aso e dey na mabre mo chechi my bayere I no no the one pese we so dey ko weekend and you also appointed ka ho ba say o free do ba say bayere dey appointed e dey ko say Gina Posse say 2.5 days desi 2.6 days. Na days no see to me. At the point is so. And on the hours no. Let's say 2 days, 24 hours. It's 48 hours. In 48 hours no. That's 0.6 and that's all the 6 hours be back. That's about 54, 52 or 54 near we. 54. That's here we. That's a 2 hours. That's here ko esum kabi. Yes. Now so my ho adie. I na worker say one more pesca 1.1 billion Ghana cedis. Akosua ni ko bo mo busie. That the other them say just me call World Bank. David do sponsor you what they say. David your main sponsor no. I secure for. Secure for. What's the cause so do mo no sika no. Jai. Na end point of me for this. Yes. Doctor what? What's the call? No mo don bo amena. Na Ghana ko pe busie na no say. E ba busie je wa ko de. No so here say 1.1 billion Ghana cedis. Akosua ubenya. Hey, something hey. Ubenya. And you be just a doctor. I tell a doctor, Blazer Foster. And I do what you want to do. What you have more budget. We can Solomon Hono. Says na a woodra a temple honor for me and a goat. Ya one like a crack run near the market or mine is Ubenyeska. Tell go well. Then I also yet market. November I go to young Candy and then we Ghana for as you can focus on any purpose. But Akosua says he can all canoe. Ghana for be and nothing penny for Munyes Canibino. O metimi akeka nsie na baba bosia. Oh yes. Me jini se bi betimi ababa bosia. Ombetimi aye. Baby ya akeka akọ no de. Eni ya yenyan na enokwa na enu anumre no. Wode eba ya no utimu se ne hubu ya Ghana fo binum na obeche se mo bia komentutu na abaide be na famu de de aboa nti wo mo hwesa ayire so a weekend si mu no wo mbetumi enya sika kakra na eja wo ma pebia ma ye light na se wo hye enya adwemboni kra na ya ne wo ye tirimu a ena nke ye bibia pepepa nko man nke ye peska ye wo businessmen and women betimi afom te se consortium no ma kom musika abo ano ne de abo aban bosia na aban se atua kanu kredi wo ho enko betimi aye menim se ye wo businessman e bi mo more $1 million e wo account ebi mo kansi ani say ye 1 billion or 2 billion kom betimi atua but on say o man no eni bre eni de ye ni ko nipa no scan no de asie and as me hwana mo no na ye so betimi a na ade ni kwa say nipa bi kuratimu say eh ubetimi aba wo sesi ka bi se na de be aba aban na be san tani atia etira me ka sa adwembone no se wo kura wo bi se businessmen na wo Ghana ka so mo form consortium no ma nya sika se bi aban per $3 billion no mo de ama aban a obetimi ya ka bom de ama aban na ka aban atua the interest na mo no mo de expand your business ba adwembone a ewo yetirimu nti no aban ne kwa besa be investigate you say do press so tua no a yes obeba is Akosua me be investigate na wo tumi nya yes unya so ya san foforo it is adwembone ni ntina ne ekọ IMF ne ko bosia ene ekọ World Bank ne ko bosia ene ekọ ha enso so nka ye kurom ha no ye betimi nya big businessmen and women a obetimi akọ capital abom kasa banje niemfa ma wo wi ana nka wo di interest na ma ye na say your business so kura na yetimi atrim but adwemboni nti no aban wa de wo ho ukoya because aban na mu na wo boa no ne nkrofo ni bi no mo ye petty ebi mo de bia meka say immature eyi nkrofo bi o mo in position oye petty oye immature oye me no be di adwemboni ni adwemfi but wa ba be ye leader no eno na ma o man no ebre no na nka ye nya wo mo ma dwene mu do
omo man ye die do makoma so no madwene mu a e ko na kon kan se so me yakra se me kumunya na doso ene me nko a na be kan so a minister of finance anase of the ndien anase energy no hu se wo akoso na betimi se sika na ma no a na wo kra na wo peko wo befa so abofom na wo hwe yakwan so obi ka se bia me nko a me yakwan a yes there be fabra assembly ho eni kwa sa wo geta woni asa wo yakwan no e bi so na ni pa betimi yakwan o meje ya ma ka se MP we na ye anase person is we ba ye yes abai we ba so na me kai e bia ankura bi sika obetimi bia ye eso so wo be ye beka se bue enti ene obi agya ban so nko so betimi asoa esuwa wade e na me abedro enti ene ye mo mpaye se o se ye nka yakoma nto ye mu a e beka yakoma to ye na ya hwede agina po ne dom omo be ye na ba kwa me de etwam na Adwoa aba no Ghana Highway Authority eno aso no mo bo ama na bia de video no eto so minim se obenya amaye a okay chese alomi ya azofo no omu tutu what they say nade ya no mu de aye ye gata sesui ya se na be ya obi nan kosi gata ni mu ana be fi bi nkonko wura wo mu tutu no omu de aduru achimota ekwan so no sane wo no nim ho ntiche ni fanko barrier okay every tantra sane ko tantra ho no ko ho na 21st clinic o ma move na o mo e wo no anti tantra ho no de ko ofanko barrier underpass ho no sa underpass se ho kra utimi fa de ko taifa sa pepepe amanfo asase tutu enade no na unse wo mo de cement ena afam ase honom no enti nade no cement ni bubu a ena hu nade no na nade no so scrap dealers no 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 wo mo pe okay wo mo tutu wo mo de ejisika eni ade a enti enu aye bo video no na nya asem keto aba store boys fo wo mo ne post video no se da bi se ne eno mesi fe ko no ama meto abonten a wan hwe ya na de wo hawaba enti highway fo so te ye pe ena wo mo di statement baaye okay se saade na ekoso no enye se nipa nkasa mi se ebidum a Ghana ha ne ye hye dan nwene wo man no ho ye de yefu de na maya so ye nko aye de di no eno nko aho ne adwene enti ekwan a main road eti sei ube se video the video ni na odi atoso ma wo de hade ma wa so kwa bana ne eduma wa ne ho tutu na de ni nyina enti wo he form ho no mo a cement no wow ena apone afri underpass no ase ya egu ho no enye easy wonu ma cement no a etutu ene ko ya lomi wokoton anaju no mo ya sa kwa brane yetimi akwa wa cement na hunu se ye de nade ahyehyem ama otimi tutu ogusumpu tutu enti we yani masu obehu anu na adwiri yes because no we just be ya so bambo car nam ho kra but ya ye die wogusu dwiri ena omu dwiri na omu tutu na de ndi frim wokoton kwa brane no no nko an de obedie nti akoso ye scary yes ehu na wo se ya gata su nyina ne railway kwan ni nyina no tutu ni nyina alomi wokoton de ya alomi yazo ahia na obenya se Ghana ya boka ni aye kwan na yede nade ahyehye ho se yie wo se me de meton asemo di anu odi enti cement ne wotimi adwire gu fom etimi abo awuram eyiyi nadoa na eyiye fere sai nade ne hyemu no video ma ha ma me machine enye easy ena omo ye ko omo gusu ye yes ade ade sebie na we kura nye se bi agai ne ko hu ye ena wobo amane ma Ghana Highway Authority fo abamu a enko mba ya obehu na adwiri akubu mu ase yo wa na adwiri yes seka so fa so ena we nipa kra na nam kwa na so bi ado se to ade ne so a ade na no ade so wara hosem atiefo se uba Facebook live Sompa 106.5 FM da ho be hwe se de ekwan no yesi aye no se de yesi adwiri ho edi cement ye jiri cement ye gu fom na de ye hihye mu ye yiyie ba kokura de utimi so otu anti afidie be pa na omode ye sa adwuma ena make us we se we na de no cement no strong power concrete no utimi so e pa no omode all pipe say the all pipe bo no pipe say the all pipe bo no or the soso any ade pipe say the all pipe bo but ayara hosem o oh yes se wo man ya yatim
na ye mfinhia be se aduosia ne ye kire ye twamuo na ye pe o man ne ye die na bi mo se wono de enya Ghana ba bia ye kɔ no de o kɔ bie enti ye kɔ anu wo twe Ghana no san wo twe Ghana san na di akura na beba o kiri mama se oti hoi na wa sɔre ya Asare bi e wo se me ko tutu a na me adwene no o ma de ye hia adwene mu mfufuye debi enko yi unim Akosua di asema wo kan ye ko se da bia ma o man no kɔ akire no ne se saa kro no boyi o sanje fo Dr. Kwame Nkrumah oba ye na tema motorway ye ne foforo no ene o se de esitie no se de be ya bamba ho nsem no osisi telephones e de fa kwan se de be ya wonam na bibia emergency na e bia wa frɛ it was the telephone see tema motorway no ade etinye ne ye wie ne nyina me ka tell me say sa konfo no Akosua me mo to say 1950 something no na kroro ai akronfo no wo mo nananom na wa ha no sa akronfo no a wo mo kotutu tema motorway sa telephones no a osade fo Dr. Kwame Nkrumah de sisi ho say wonam kwan na emergency na wafrɛ no sa papafo na nanafo na ade ni atutu ade chi ye no na ye wie ni nyina eti sa akronfo no wo mo nananom na no ho ya mo so wo mo nananom bi ba ko living legend na we wu mi mu ajene eti wa imagine 1960 na kuro asema be catch we 1960 oyi tema motorway ye see the telephone esisi ho ye wie ni nyina ma ne san ye nya bi enti san na nafo no omo sa bre no hwe ni pakura ma ne memo mu ko wi aye no eni omo na nom ne wo ofanko kwan yisu a omo ko dwiri eni omo asefo no because ye wo no e na ade ma the sins of the fathers ye transporto e de ma ko see the fourth generation enti wo mo no krono bono ena wo mo de atoa so afa wo mo gemu ewura mo mem ewura mo nananum a se hwe e ko fa nko ho no ye de bone ya kwakwa ye enti krono no de na we bi tini se no mo ye no mo gina ho na no mo spy hunu se ye de na de hyehyem o na so we mi ko jiri na udi Akosua de ma awe ho de say krom ha mampanyi timi yi minister of state na enkrofo bu ofu adan ai president wo mpewasem baby ode wa kwakwahye no sika ni ho na de sika ji na be di o na so me can so president pa hi fana I said go do aviation be a transport eti yi minister bi ka se be energy minister gold board cocoa board check try yi o busa se die ti ni try ye ko na asia Asare Akosua busa se die ti ni ye se ni try yi so wa ye because hono wo beti bi awia wo bra ye hunu eti nipa na wo man ni mu ani timi gimawo sabo ye wo koto ba bia sika wo nipa wo man ni mu ene wo busuafo no namfodom ene amonyofo ni nyina ni gise ye de wo kwakoto sa ministry no and ye de wo kwakoto sa agency ni visa ho no de sika wo ho eti wo mu se ho na wo kono de obi abe me peche ye de wo koto scholarship secretariat so ye wo be scholarship ye nyina be ya scholarship ara ho sempa ana me ban obi enim se ba bia wo hye de ye nyina be peche enti ne politicians ni kwa o nipa na wo from no krono suban no Ghana for the spirit of obi na kai stealing ene am robbery se wo fa obi akola de betra wo nche ne wo wia wo bie shop na wo fa akola akofa na frakurase na wo bia niema no e de kɔ wo kofa obi se wo mehwe wo ba ma wo kɔ adwuma abra ne sara laka no wo di o ko ba na so wo ba wo di ni na e so great wo ko mo de no formula no obeti e kapani wo di formula e kapani ni ebi amame abrewa nko di formula if mame abrewa wo hye obama wo no obedi formula no ede na wodi ewu krono su baby we ani bra ne krono su baby hunhum bi eye demon krono ani bra spirit bi wo ye mu a ye dru baby a ye de sayade ye dru baby a se nipa oh Akosua na aboa me adwo na aboa mama ye adwume ene menye na nyina na me se dabi ekoya mefa so a meba benye sika na chen wa ene hia me na tina me nipa pi no antimi mi adwuma mfa ma obi no dabi because wo be bie yi wo be wia no
e de kwaya wo de na wo bia obi de kwaya wo de a ebe na nyame kwara so be du ba bi no wo de na wa bie no nya de obi ba be obi beba e ntu hu se de adwo de aye no wo abewia me ama madwuma na gu won so so de na wonya no wantimi amfa anya hye wo so obi aba bewia wo e na no so agu eti na afi aye cost 90 ye na boy eti no ohia no e perpetuity aba wo bewia me ama adwuma na gu won so sika na wia no so wantimi amfa anya hye eti at the end of the day no mema bofom won so bofom eti o man na e beda ko yanim eti ene e besre ye kan sa wo ye kromfo a na wala baka sabina be kromfo se obi e kromfo na woni say agozi adi ma tufo sa wo ye kromfo a wo woni se wonim se wo kromfo demon spirit wo mu a yesre wo ene sesa wadwene e sha ase ma me na wo hwe ne ba ma no no wo wiewia se we lakidie no yesre wo jai store na wo da no na wo yi provision ne ma wo ma me ba na de ko ene ade no yesre wo jai ma me na wo de ne ton aduane no ankrofo beto aduane a eye 500 cedis ya wo se 200 cedis no yesre wo krono ne jai wo sa wo office na account department yese ko na ekoto petrol ko yese na wate so na wo de bia ka ho a invoice no na wa inflate figures no wo so ye jai ye besre krono bo na ma o manager baby agina amonyofo ewia tememufo ewia wo maid ewia bema ewia na yere oyire nsusu ewia ni kunu na nkwada no nsu wi omo maame no omo papa edifo ewia edifo nsusu ewia omo to ne ma enti drivers no sa krono suban na ama oman ni gira baby agina no enti se wo se politician bi anasa amonyoni bi akowia de na wo ka busa ho se wo na wo ka no wo nya kromfo wo na wo ka na wo kobo obi timi ka se momo mabobo sia mintia wo nya kromfo Wutimi se bia momo se money transaction wa bobosia na we chip na to atwene wo nya kromfo na wo baba ka se politician bi ye kromfo wana ye kromfo sem because me the MTN ka me the telecell ka enti me the we ka enti na you frame ya amre bi obi aye adwuma ma me Messi ni bi Akosua na me friend sem pacho sika no nka me send ya me na hu na me send sister what say say one number no say momo medeka na the way we see come medeka no eti ya che no eti eno no na aye ne ya eti me sra obi frɛ na se o ka che o say me first ka ne mfa so na medeka twia na ya nche no na nyina aboa mo ma ne fa ne ntoma pefra say wo send this come obi no say we dey me sra wo me mfa so ade me dey MTM voka mama na ba foforo mama ma etati before me de omuka mama ma na ba foforo fafa so me nteno fafa so me nteno e de akro no su ma no enti wo no ya kromfo ti wo sa di power eyi a wo de eyi e fa na telecommunication na se telcos ne kano a wakwaje busia huntua no wo be ye panyin anya krono na wo be ye minister of state anya krono na wo ye teacher ni anya krono na be enti krono su ban ne ye nhwese ye ma na wo fom no ya betenetene wo mo na kofa we bra mi kofa koto papa butom wo tsa koto papa butom ska sho ko ibra wo se obi wo se awariye mu no papa bi wo ho a odi ne sikasi a ne ma nanim ba bi e wo maami bi nso wo se ne kunu na friend baba ko he o maami ba o ma wo se ya bra ko ibra o maami fridom ba se o se ma se maami nkata ka ko no to ko ibra men kan chense wi ti wo tra kura no kro no eti wo se spirit no na eye kese kro no suban no na etre ha na afo ba panyini wabaya accountant wabaya minister of state na krono no to aso eti ebesere se ene wa we krono ma me bitimi tua na be school fees was wo papa ba nka nkere no ati ya ta kwaje bra ta kwaje say na dia se atro krono na namo ene wa ka ma me na kutia school fees no wa ka che de ba ni se o papa ka me ka se o pa uska se muntua wa se muntua me ka se akra no ni papa friend ye tia school fees yo what is akra na tro sure atro nso na lead to krono sure because chronophobia is true eti won ye chance ye wo fie sa niema ne makohia bra omo omaba dabi enkomo be ne no omudi na kwada what you konkonsa what's the konkonsa ne collaborate ko drop man chite se de ko se afa bo no koto aya ko bo afa bo koto se obo no eti bo sa akra de duru ha
okɔ ne ɛsɛ what happened no konkonsa atro na krono eti ebesre abata ne ahwefo ye wadwuma ye charity begins at home entity e mane wo fie basa e omunyini no mbeba be ye panyini pa ifisa akoda boni no be ye panyini boni eti identity e pa de man kwala no a ebema krono bono akoso adwa wo trending story ya na wo de na ye boss no ai nanso baako e wa hanum sei na domkuma no wo mo kire mu se yewura sami jemfi ene mama pat evangelist nasem no wo mu se mampani de ni ruling abadie nanso wo mo mane nso ho no mu a wo mu se enye enough enti yemma hwehwemu no ensan enkomu biem na hwehwemu no koso biem a outcome no ebeba no eno na be determine babia owura samejemfi wo begina enti wo mo asem a wo mo ka eno no the chronicle anopei wo mo de aba wo kratafa etoso enan honum onsa esoso bia office of the special prosecutor so wo mo ene sraje dwumakuo no wo mo ka bomu wo mo atimi ahye atu proye dwurumudie ene kankan ase na owura kisi ejapen ya ono special prosecutor enu a wo mo ebo anamo kopie mu wo komisan ya wo mo hwe omanfo fa hodie ene perpeye ana atentrene eso sraje dwumakuo no enti hyiamudie no ase en wo mo de sa ensemi etu dwa no pay the chronicle de obokrata no enso de abahanum sei na daily gist enso edibi ebaye na asembi abepie ewo kratafa etoso miensa ye kiremu se drama pa eye na no dwoada na nya asem kuma ewo Jubilee House ho na drama na ye ka ho asem no na Dr. Zenato Ajiman Rollins member of parliament Emma Omanfo ewo kole klote abato empeswa so na Dr. Valerie Soya ya wono so presidential advisor ewo honom ni ekyemu se ni nyina no efa appointment bia mensini kropon assembly no ewo kole klote ho opanyina wo mu bodin se wo mameye aban krachi panyi ewo honom na no ene kofa mentime ho ase yesi etuotwi bi kura baamu ewo Jubilee House honom a enya asem kuma o yesi Dr. Zenato Ajiman Rollins ene Dr. Valerie Soya wo honom wo mu yiyi totoma afesa na security officer baako ya wo honom o hwese de nkomo no ekono a na pressure na no odin enti wo ba mu en wo be jojo omu mienu wo makoma se debi se ye betwe pistol ewo Jubilee House de enya de se ede asempapa beba enti obia ma nakoma emra fom na MC no se hwan na ekogina o se nye hwan wo mo nka asem no ema asomdwie enya adwuma no mo a kratafa etoso miensa ewo daily gist mu no honso wo mo ede aba na enchemu ho no mo a en wo mo side story ba kwa ba ye kyerese ekuo bi ya ye frɛ wo mo Center for Citizenship wo mo afile nsemfoforo ewo omayi court batan say enya dia won betena se aye enhwehan se chief justice ya wo so won koped ba bi ntina kakra Gertrude Araba Esabatokonu se ye ho no saa de wo mo che se enya dia omai amamra no ema ho kwan saa enti wo mo de akọ omai court batai se wo mo hwe no wo mo tena asem no so se de be ya wo behunu mu bi ankasa na enche mu ho no mo akratafa etoso miensa wo de aba Accra High Court ene ye kasai abrantie bi a wadi mfihia aduasan wotwe friend Francis Nagbemado wo mo kire mu a afipinu ne edu nwotwe wo no ankasa ne wo fa o ya no wo yesofo Reverend Dr. David Nagbemado ya no da Assemblies of God asafoano wotema abrantie yi ekoku papa ya 2018 ema na busuafo ediareho a ye kasa court say abrantie no won twere aban kukumu for life na chese wono no wadamu akopem se nyankopon beto nsa de afre no eno nso the daily gist the obokrata no de aba anope you and amefa daily post nso so na daily post the obokrata no na kratafa and 9 wabo amane Ghana na Germany apan no won ma hyase ya kyese odi kasesie na wahwese aman mienu no enkitawodie mapa betumi akoso na afa mebuna nya adwuma ye ewa aman mienu eso osofo ya wohwe nkofo aman so yira Samuel wokuje to ablakwa ena ne mfonyin eda ha wabo amane na sede na medi ka aka no yira John Abdullah
Aginapo wono so ne mfonyini eda ha ne papa ne ko twitwa anya asem ketwa ma efe pa e na wo kire mo se mo bia komentutu na yenka ne na wom se yemra akase dumso besa aba no kuma bi de na so aban na ebo no homoden se na wotwe awie ye no ye benya nkanea mapa na agina ne na so afa yewra John Aginapo kro no ano ena na ni abri wo se hwe se aban ma ma so bia so biem MDS for nyina ministries department award agencies mu nyina mbetwa nkane aka drum rebia mu ntwa nkane aka na afa baba ya aban no ka na de hawa kese ya basa de nyina ne yatwam wo so otumi twa nkane aka na aban no nyeska edi free so mampanyi ye rojo ndromani mahama nsoni mfonyine eda ha eno ogba amane se de nyame ya adom Ghana ye mo hirei sanse economy no asafa no ntuma pa ede efra enam aban no ne modenbo ya wo bo entia na ehwo so ede eno no ya chese ye de ababa so modie ni bia de na notorious Andrew banana mama ko kan ne story no wono so ni mfonyini eda ha na se de waye nanim wo Dominic free ye na o sa de free ye mpo free ye so de ye ko free ye ka ba bia free ba ye ko free ye na we de wa ngo free ye kura nipa boniface wakobọ kro no asa botuo asa kuma kan you said that time no I'm say 43 years ba and now we are pharmacists and no sanso a building contractor atasamanso kumasi waji usika anka koi one na busuanfo ada akromfo aboawura mo bawura fia masesa na phones masesa niema magisika ka koi because you said here wo nkwa na wo ade it is a wo fam sika na sa wo fam na me wo nkwa meti nya nyina na obi ba obi papa obi kunu na wo cutting the life short just like that Every day bia Akosua me sem paibo we adwa ya mo deliver me from evil no. Na fe de toss me no ma me ni me bre so aba. Sure. Deliver me from evil. Ese se obi a wo soro no pa wo bo awurade jimi ni me kunu me ma me amu afri o ha obesi ama me mfiri wansa na esi. Imagine say bi kro bi ko san no koda ho anadwo a. Nka wono nso. Just say awro ho sem. Etimi men me boss story enye won wote ya ma 120 me de pa otemofo na wotim so tren dem na some ne ya ni ya so man so 120 years koneko na Akosua free ya maye enti koneko na ye o mine no eho ento no Akosua manifa greetings kakra emra say Facebook live hono Jeremiah Simpson wo ye be ban no birthday da bia wo de be only obrempon jamo de ba na ba mama de ba na ba ya na sa be ma we de teacher Olivia aya ye hwehwem o da bi we de mama no mo de ma ebe ba birthday ofia ha wo brempon ne Simpson ne am say Simpson ya o ya so panyini and so brempon so ya so panyini ma okaka obrempona me de ka wo na me de na eti yefa birthday the birthday greetings ma teacher Olivia Sintima Aboagye we de miami name we Sunday school teacher we Church of Pentecost Abeka Central Assembly enza we so for panyin tire basa obia so nim so Sompa was our Sompa na de ya no mo de amane no enti we de teacher Olivia Sintim Aboagye we Sunday school teacher Church of Pentecost Abeka Central Assembly ye the happy birthday ma nyame nhyirawo o ma wonye kese na koso a kire nkwada no nyame asema ye Bible se kire akwada no kwan ya wonfa so na onyina wonfiri hu nti we Sunday school teacher wo big responsibility pa se ye de kwada be bawo ema wo pe wo be hye wo so kama ama ye nti ye hye nkran se we de adwuma pa na wo ye no se Yesu Kristo no ye rabbi no ye teacher enti se wo ye teacher Yesu adwuma na wo ye no enti teacher Olivia Sintima Aboagye yesenya minhira ne bambo ema Mavis Dapila Joko ono so the glorious happy birthday ma Mrs. Safo or say may the Lord God continue to strengthen her on Shanedin will be biemu na ekuya mo aboten so Ablekuma Central what their Facebook live Sompa 106.5 FM Accra was Akosua share very special greetings na medema Abanga Yakubu Fuseni aka NPP Abanga obi abedi dipeche and said the NSA Hajia na aken NPP National Youth Organizer hopeful and also the special greetings Emma Commander Prince Obeying Greater Accra Regional Organizer Edema NPP or say still maintain
na we ye na akua mobo nte obrempon na nakwaku ampoma sofo panyini glorious happy birthday Mr. Samuel Ewua Dankwa Osi we CEO ma Ewua Dankwa Education Foundation eduedi obrempon na nakwaku ampoma any friends of Ewua Dankwa ena womode happy glorious birthday Emma Owura Samuel Ewua Dankwa awe CEO ma Ewua Dankwa Education Foundation na ohine na mensa jebi ena ose ono so chiaye na yenkoso anya adwuma pa ose Sompa FM totally the best was it radio na so de say wow yenua Philip Chere ena ono so de aba say oh monkoso ansiri o Akosua Kodie ene Adwoa na mo serie no na ama stress na free so sure eti ana no pa bia so monkoso update ye fa niema ekoso Ghana ha se de moye wo Ghana today no ena so otie e wo Sompa tachiman ho na wo tie de free wumbe Samuel wo se akromfo e wo mu ne ahumobro ma o man no kra omu waste resources so say Auntie Akosua good morning Mavis nso wo se de ekoso de ehu pa Mavis da Pila Joko yenua Same West wo se nice program yenua ba ko wo se fe ne laba man wo se mo ye live e wo Amas Ghana takwa wo se Auntie Akosua mo ye live wo Kwame Richie wo se me show mo live Kumasi 21st clinic wo se show no exclusively in Kumasi my home bro from Antiasia and bro fu bi ha I say it be the news be my kind of news you as a Antiasia and odoi tema or say I wish Ernestina Tete inside Ashaman Lebanon happy birthday was it more grace and in fear bebre no de mounty we odoi tema and on so happy birthday ma Ernestina Tete inside Ashaman and chibosia kon was why driver with license B one day they be also the better also obi peka man wo pa adwuma ye it was say license B obi mu ano na wonya work and pay bi wodi tutu e bi anadako na obi afro Akosua ne adwo mo fa baako bi mra na mema etiefo mram Akosua ne adwo wi a obetimi e de wadwen traba e we 0260196064 0260196064 and 0260196065 enti mo fa bi nka mo na afi ye ma afrefo mram ene ma memfa the Herald entwamu tawe na the Herald e de aba wo kratafa etoso emieno National Service Authority edwumekuo no e wo Brim North Mansi no emu wepo mantem ye ka say wo managers mienu ya interdict wo mo bone a wo mo aye nyina ene se wo mo nam kwan bone eso Auntie Akosua kro no na ne ye ka ho asem no ebi aha eti wo mo nam kwan bone so adane nkrata ani ya wo mo a wo mo agi leave a wo mo esua de a wo mo ma adwuma no ye tua wo mo ka pepepe te se National Service adwuma ye fo a wo mo ye adwuma ba adwuma Monday to Friday da bia enti sa managers mienu no ya interdict wo mo story no e wo page 2 na page 3 e wo honom so e na abeto dwa se enra o mai bambo adwumakuofo ekopie mu e wo Kumase na kane managing director ya no oda Gihawk distilleries ano owura Max Okofi dwuma wo mo ko ni fie sank wo mo kwa akɔkye no na chena no wo mo kwa akɔkye no wo mo kyesa bra no wo ye Gihawk penyini pa no wo tuana mo bia amwa ya abo man no eka na emom wo mo kodu ye no owura Kofi dwuma eni ho enso company car ba ko na esifi ho wo mo to car no e de besen eba enkran ya ehun sem so e wa hanum se ya the Herald de obokrata no so e de aba the informer enso me famfa mu tawu yira energy minister John Jinapo e na nimfoni e bia ha kakrakai ya wo mo chese ase manfo wo mo yemu hyehye wo mo kakra se bi ananka ne ano ankwanko gina so enso minister de ato dwa se da bi enya de se bibia sanso ba besi wo ho no a ho nsem wo de informer de obokrata no emu ene mefa de inquisitor na afi yen sore so na afi yen fa course ne bi na kro no asem yi ana working saba kon so be pim wo ha Ghana Education Service just I'm not going to say kro no se me kai spirit na nanom no na mo bi atema moto we omona ama omona nanom na omo so da ene na mofanko wo no omo yiyi ne ma we ye kro no ba ya na record Ghana Education Service tamalefo just ghost names pa ya chese wo modi aka account se nka mete hey ne yade medi akwa akoshem hareta mofa se me ye adwuma enso ni me ye adwuma ba bia na ye tua meka na special prosecutor ebo amane se ni pansia
ya kire wo mu ama ye de makwa akogina Tamale High Court a e won so ye di won mo asem na asa sika no mama na hwere Ghana ne nyina no o mu chese wo masa adwuma ha de eti wa ga se adwuma akoye ya no obisa ho se eyeye ma wa na anasa anye ye ne na wa wasem yo etiefo bre na so se mo babem na secure sanitary pad ye kam for the amount say wunya bia na etimi aboa na wo ba wo ho siesie edim na de akokodro nso anante endpoint homeopathy clinic Dr. Duboatin wo to nsafro say ye prostate in men bra premature ejaculation nso odi mutintiman eti se wo ho na se bia be ma oni wo yere etukwan wo de wuduru ensanwa mu a wo so asiade nso kakuma se na moko na che sa agro no wa ye ne troka enkoyi eti ko endpoint homeopathy clinic ne mo say ye wuntini mu wo kidney wo liver bibia e ma ne mema mo pa wo momra endpoint homeopathy clinic eti physiotherapy and massage ni nyina endpoint ye ho adwuma friend was 0244867068 0244867068 and 0274234321 0274234321 so wo ho a na se bibi ne namunan mu wonsem so ya nanse mesrew ko endpoint homeopathy clinic se si afre Dr. Duboatin anopɛ fra wono abefa 0244 867068 0244 867068 na shall signboard e brono bidi e was Spinters route gudu na busa akoda akra obekire Kumasi so ahenema kokoben e na tema community 22 ko wana so hotel e ho e na obe nti we de yenko na yemfre afrefo yemfa o hello me ba cho yefre wo say Minya ba we Sompa Akosia yo Sompa Akosia yetie o Minyaba mami chok nkonam cha mi fomenti onabu amase minyaba mpato fi se ye ditu mi ma ye papa kisi ejaben kwano na ko dina ko ta kisi ejaben etumi di bimda mi nkibida fe mati bidia mo de mo kante bana minyaba ene ye fiada ma mi nka mi mpate mi nsem kaka minyaba denchembo district Akosia efi ekuyen minyaba bola sisi abontina zula fo ma mesa bola tumi tra na ba lo kwemi o pe se bola bi esum ben Akosia se mames hospital no is too written we need for phobia and the person lelu and the hospital so bola sum ntanya me nya ba mobo hospital ma yesi yemfa ahudi enko no bola sa ben won a e wan sele gusu eni ya magusu cheche the boy discipline perifuwa edi kroye ni e kroye na won po se ya bro na won botima mufuo se ye den na won wuyo untumi nkyere ye kyere perifuwa se di obi esika se 5 years nka wo Sompa no won munya ade e be makuro no e ho beti won munya ade e be makuro no be ko lenim na mfa ho tombre ye nya ye tikuru nya ba me dase mate menso medanse 0260196064 and 0260196065 0260196064 and 0260196065 and then the numbers are the adwuma a wobetimi afre na omanfo adwen check akra wo Facebook live na enu bi di ba se Akosua na da ben na mo beye morning show no no na wutie no ala Akosua we wa emu asemwa no enu na wutie emu asemwa no me fa de wa ba hello hello Akosua good morning me pa che fra say Akosua OBS ni me do hafo kasidi na esa hafo Sompa yenkoi mpa che wan Akosua mo about na me na wase e wadwuma pa wo ye de Boagana ene ye abibi mine Akosua no pay nsem ye na mpesemeka ni din kan ye se emmum ye mpanifo ye de adwuma hye mo nsa wo Ghana ha ya na me bisa se adwuma ne de ma wo mu wia no mu refi se adwuma bi wo ho ayo se ye de bo mine no mo mine tumpo ana se ya na ye bo apayo hwe Bastard Boys a wo kofa ye from no samba ya no pe da ne ye topic ayi nyina ye kan ho asem no yen hwe adwuma so a Bastard Boys volunteerism omo ye de bo o mine Ghana yen hwe se de wo dwumadi sitie na ye bo a mini say Akosua na mo nkan yi ba bi wo ho na so to na yiri so Bastard Boys duru ho no yen fa contract ma wo mu afu ho achadwuma mo yin tiene sa gata no mrantie ya wo wi university we say de odeni mo no ye engineer o enso so enne o mu dwumadi ama sensu yiri no e ba fom we kire se cha ban no enye trimupo ye nya ho fama se enkwala yi mrantie ma ba we di dwuma ye mesika bi mfa nhyɛ wo mafunu mu
ye mu contract ye mu masudie say adwuma mo ye ni nim se ye ma musika butumi aya me nim se butumi aya ma na boro so dan say ye betina se enle the trouble we are gonna ha bibia anya adwuma bi me Zoom Lion for over 1 year in pia o mo ka eno nti no bi kasa akwatia ball egu abonten enye wo mo na se me na me nkwete ball na bosom ye ntua ne kade a ade ya chia metuko kwa ma na dia ma na de ma ball na fi na me nyina anso se nyina ne yetwa to metre ye mpani fo ye nyine mu bio na ye nyana emo man me da so nyam nya dwuma ntaku mate me so me danse 0260196064 and 0260196065 0260196064 0260196065 hello Mama na ne frau say and that was about original poem the one me Sompa Techima Sompa Techima wodi hu hia wampa Ghana for tie and that was about to be imagine kakra ese Ghana sabi yo maya nipa ho tie na ye ni adwuma ye wunya kakra kodi wo pa Ghana ye niga e wo man mu se ebia $24 ntina sa de ye gadi nyen trim market no no mo nkwatenam ye nyina ye na na e bobo so kwa ho ne ade na ye di dwaro ene de ba ne sei e na akama yo no kuma kuma yo so mo pam ne pa fru kwa ho te sabi ka kunkum ni pa na sei eno no nye na nsenga hu se enya na nipa to no na imfa nipa so wo sole a wonko na oka so ma ne maru so ti se de na obedi hwese sabio go market go abanya bakwa aban bia ne wa kwa ayeto kwa akoye amedwede kwa akotena ho isia no ne di scam nipa no wadi obi mfa 43 million dollars go to don obi diska ko dua nua epebre obi diska ko ya confirm ni tukoi enema bi ko so o ma sabia ne wa benim de before efo ba bi o munni ba bi diga kese ke ye tia face 2 ye nya nwie e ma nipa nkota na ye sia pa mu nipa nkwa hen aroba ko no munya adno no o mu se nipa na o mu pam wo mu sia pam wo mu wo ma no furo ka no ada na Ghana ya tie tu no no bia na gu na bi no beso wo mu didi enkoye Jadaba for come get the can woman, they will be so many. Mate, Miss Medansipa 0260196064 and 0260196065. Men someone a baby says Akosua and when will the morning show start? I'm the morning show Nana Wutino. What the free Sammy, what the free commands in the buy. Hello, me patria froze and now free. Bemena. Where Akafia phobia cantamanto, Sompa cantamante. Sompa cantamanto, Yonquay. More any Ajmasma or this more Mangana. Yes, I'm Fakonyan to enter Dr. Mahmoud Baumia, the Kodia Frimpon, and Dr. Sarah Japon. Anyaba a crown, a say, Pamu amount for many of Faso because maybe a Jadini in a Cantaha. And yet, say, Sompa Accra Central from Kingsway traffic light, no, Farisco, Eba, Besiako, UTC, President Rollins Park, Mammy, Unya Baby, and a Moncola, a far, a President, to do. Oh, and your friend, but a baby by anyway, and I just say, Ujamamu, Nakaja, much more, dear Janica crack. But a binary fizzle. Let's about for Frapanes or small car. Obi said ye may my ye go on the fine good thing. Now, Obana maybe from a class that may bank crying. Maybe I know baby, I said market to do baby, or not a back cantamanto. One of what put you up on a whole can here. And a baby, any mamu. Then that almost more pamoma, better me fossil because I know or won't come be back, mammy, no contopa. And I'll be tossing me, no, I'm beginning chat to double minority about the command frag a special prosecutor because some is the in your mona, why not your mamma so I clear no may and young one. It is the farm court that to be a baby or be some at the court. I'm a black and white treno. And it is the court necessary because all the most one. Only problem I be master and then you see, my message about that day you'll be sick. Mate medanse yenua Sami West or say nice program yedase na owo hene akwasi champon kwache and o say honorable Catherine Afeku or so ye best woman to lead the women's front at the man NPP for sabri omo no de ono owo hene no de wo hunu eno no na Dr. Status so 8 year 21st clinic tantra runabout yedase hello
Hello, good morning. Good morning. Me pacho efro se na free. Free Bully is capital. Sompa KBBB. Ah, KBBBB. Yeah, yam kwai. Yeah. You me chamu nyina emo mo New York. We dey and for we mama ya fanya we ni dey ni ahographer kanso. Ma yen tia ana man nyina ba bia o tie mo eslibian. Ame enka no. Tia me regional minister. Nyina ye tie Sompa. O ni sadu ulu pa Bully is dey the chairman national nyame shirano wa botre ifino anu bune regional minister mbe omani na woni na me say omompenyi John Damani Mahama e ka say the economy no afana ntuma fa afra Ghana ko yenyina yenjinde yenyina yenjintum yenyina yensori yemmoa ye say e bisaya say the pay for eka almost ne gini say comfort ko bo so tumu bi no nti mo na enye samaya man enye fa yen sori ye mi na waka ye moa ye ebe mo ma na yi bia na ya ma ne di sei ye ya so mu na hondi na o ma na afana ntuma pafra na mi sira akonfo ye be sira mu aduma wo ho mo so mo yi afro no mo fa tuo ntu ho na mo ye aduma te de bia ya aduma pa akatia pa ubanya nshira so ewa atade so na bibi se do sikani o se o si akronfu yesra mo wadi mo ho mo ko pe binye na Sompa FM o mo be abu se mo o be ko kunu kwa abayi ya kura so o fa da se na u bebi o mo di fe kura e fa sika ka ka 0 akese kura bono na so mo ja no ho na wo mo ko pa amere mate me das ma me fa yo me das ma me fa last caller na me wo fida dem minua tikese kan ekromfo bi ase bi kire me na me nkan hye woni emfanyi me wa me fa di o chat wo ye 0260196064 and 0260196065 0260196065 and 0260196064 na Akosua mamenka o say serious matter there but funny okay akromfo bi ba awarefo bi dem a wo be wia wo mo oba ne be ma na wo ho na omu askofo le bo mu sika wei me bom nyinam tu me komo yedede ena o se obusa oba na efra say o se me fan se me de Akosua Adwoa Kodie another mama pedi bi brofu din o se mempe ebi a Catherine me friend me Catherine on say wo de minkun me ma me de Catherine it is a wo de Catherine dia minkun afei be ma ni tell say oh Mr. Wi Mr. ni ese Mr. Oba pa ni friend me Catherine wa o si wo ba ko o ku je ko me ku oh right ya be Mr. Mibura Emi. No one Mr. Mibura Emi. Make what Mr. Sano. Yes, Mr. Obapa. Oh I see Jai Prameku. We're na meja. Oh, rani ya be. Wo ba ko abe wo twa na oba. Na wo na mienu anka. Pese wo se ni. Eti ba cho nyume ku abo ye chi no mo fa tete na yen ko na yen fa agudie safat na wo fa agudie hu nsem na mre yen ko. Abusuam yen fa se da PSA Emma na Kojo Jesse Company Limited. Adansie hu ne manyina dwetuo eno no. Se ye nails ahodo na Adwoa cement, iron rods, roofing sheet. Bibia efa adansie hu efira hyase ekopim na wie ye mepa cho. Na Jesse Company Limited eho na ubenya no edi afri ne dwuma pa enti wo ma bona baso papa ukọ no so a free delivery so wato ne matua ka ne yesa de kwa ma free umpewe na opede enkrani Kumasi branches no aseta wo ba bia 0204355040 0204355040 Hajia da rumentie ne obi antwa aduane sanse aduane pa beba